ia Sampo, Tangialao, Curtis, Samuelu, o te tūlai atu, ia e whaia o masui o le mātou tausanga, ia sa mātou atonu Toesulusulu e Porkalami. Ia o mātou nei sa tausanga sa mātou a onga whātasi mo Samuelu. I le tausanga lua oi awhi se lau walu lua, e tau le walu lima, i kolisio Samoa. Ia o le ona ona whai ngoa i lea, a le tele o mātou, na mātou a mata mai le fitu tonu le prima 1, ia pia primary, o mai le o Samuelu, join mai le mātou whautasi, ia pia primary, mātou o mai la i le fifi i le fitu iwa, o i le walu skulu ma le walu tasi, ia mātou whatasi fo i mainisio su o tuangane o tua whawhine mauso, ma mātou a wai atua i le kolisio Samoa mai tausanga walu lua i le walu lima. Ia lea fuaina mai tauina e Molimau i se tasi o tōwhine. Ia lea fuaina mātou ola ia i le UPY, University Preparatory ia le NUS, i le waluono. Ia whamanu e ina fuiri, o tamale tau whaalongo atu. O tamale o Samu ele o Sam, ese le ata mai. Lea fuaina Molimau ina lea na scholarship mai i Canterbury, i le walu fitu. Almea i le onisio vaenga tā ua i le nei uso. O le temi foi le na onga i Canterbury. Na a tili ai ona wha le leile tā lenia Samuelu mai mātou, temi o mātou a onga i kolisi ma le fifi. Tā lunga leo lakapi, o le whaaluma, ma le whaitesi. Ona ia, e telentaita ia a whaiso o a University foi a Associate Mate Samoa. Ia o sea mai taita ia mai le so le asocia Canterbury. Ia o le tātono o taulanga lea, na wawe ito e fo i Samoa, o na ua tele te mi alu lakpi, ia male afoi, male wha mau puponga le sosi. Ia o mātou fo i atu fo i Samoa. Ia tā matu tā alu lakpi e fo. Ia o Samuelu, a tono le ia inisio mātou a o skopa. Ia o Samuelu foi ia, o ina mauailunga i ngole o Tangialao. O le hall foi lea vai vastai le ato o ato i le primary school vai vastai. Le sola mal fale o le ota kenapi. O isa kempa le mato o lakapi. Ia e fai mao uma ia le lakapi i lato wainga. Ai no foi a Tangialao, le anu fai ngoai mauailunga i ngole o Tangialao. Ai o le fa mao popo foi lea a Samuelu. I le whainga o le aula kapi, o se tangata e tō anga tele kolen, fit, te ringa anga tau maua lunga lai titi e fo lunga ia le Samuelu. Mautinuar man Samoa, because he's a hard player, e tō anga fo i e kolen. O nisio tā leni fo i a Samuelu sa a Sam, i le pea na whai o ia ma le usole ia whatilua. La ue o tameti lalo vai te mio mato wa o me pepai o le taling mo wale Samuelu soka o le leia o soka Samuelu ta alo la le e lalo vai ala to mato a fon fi koris ia le leia le soka Samuelu fai foi le au ping pong mo a kolisio Samoa ia le foi sa mata alo em Samuelu le fai mo vai mai i live ala na fana o le ai le ia ping pong Samuel sa champini foi mako au ping pong te mio mato a o me kolisi ai ona e le ia se sia me Samuel o ping pong o mato o Samuel foi pe ona a foi ia o atu kolisi o tele loina ta alo la pi o le ta longale sa fa pe ona a foi ta alo inga o te ua fai ina atu ia onga. O le aunga se Molimau, ona i telea o awele le tele lau, tuspa ia. A sa o tau sa hili foi. Po le asi upo e mai le li, aunga aile mato, Molimau al mato se. Ia, o se o tu finere ia gaili. E to tele ia o mato vasenga le nye New au tele lopo la mo le o mai e le nga lafu mai la to se le. E fai el mato sosoan, au le ufai atu le o mai usu pese kolisamo. E o lei mas se suasa ai
Peona watu. Leo whārongo I Molimau le olanga o Samuelu o Sam Neteng. Ai pe o leana laino uvaia o le wa tusi leo le 1 Corinthians 13 verse 11. When I was a child, I thought like a child. I reasoned like a child. When I was a man, I gave up childish ways. Aola titi mau matou tupu wa e ma Sam. O winga I o le larolangi sa matou iai. Peita iani. Leo toi o mai nei no o mai Sam I New Zealand. Toi esa leo langa le na o matou fa peo o ye Sam. He's a change leo matua wa iai wa nga foi le ka milo lolangi. Leo sa wai ile tulanga le wa fa olaina ma leo wa ola I folfana wa alu male dedicate lo na olanga. Fanga I whanau le upo le ri. Suinga fo I lona olanga. It's a testament to the life lived. Pe ale tele o tatu. Ia ale alu lolangi. Le lo fo I mele anga. Le ala ua. It's a real blessing to hear the kids. Not often, if not any time, have I ever been to a funeral that I've heard such well-spoken kids and really anointed kids. And that's a testament to both Sam and Marlenda. Thank you very much. But if we leave a legacy like Sam had left, this is what you want when you leave, is to have kids speak so highly and how much you've done. And for that, I'm very grateful. Lealana laifuina faisina fa matalanga. Ile matou langa mal matou tup wa I Sam. I don't think any of us thought that he would be like this. But if one looks at the signpost along the way, he was a dedicated person, be it sport, be it school, be it friendships. School-wise, he studied hard when he wanted to. Dedicate le tuspaia maleolanga. Lewa ave umayelanga langa effort. One thing that I was very surprised tonight was because at Pese mai Sam malmatou maftanga Samoa. Laila iti whanau, but now to hear that he's such a devoted father, it's a great example. Pauli is. Inka ko kami ki kolisioi. Sei tu ifo lunga po ingis kolisioi. Samuelu